kami na, ano ba kita Cabato Road, D1. Yamandaan na kami kompone. LD Amo na kelo kotse. Hindi kasi tadali kuryente na battery, por eso libaan kami akina parte tumaga. Kahit tarda pa man esta sila checkya, handanin kami buska kumi. Sakto kami kay Circle Makdo aki. Por eso, aliya lang kitaan ka. Hindi man tanong kami pilitaan na Makdo. Por eso, yadali lang yung chance kung este bata kami aki. Alian. Girl. Kosa ba? SO cheeseburger with lettuce and tomato solo. Hindi, abaho. Abaho pa. Abaho, gayot. S111, abaho pa, S. Saan niya, sir? Nambre ato, kuya? Nambre. Kasi 10 order? Spaghetti ka na. Spaghetti, flurry, pati nuggets. Okay. So, mientras espera kita, may pa. Ang number di aton is 270. Ano di niyo? Let's eat. So, bata el dito yung kalo. Sa bata chicken nuggets. Ano sa sauce di soyu kuya? Barbecue. Amo ada dito favorite? Sabaw ko kali no? Sarap. Kasi sa unong ko lang. Sarap. Walang. Sabaw ko kali din ang nuggets to. Datan Churchill battery, Yamanda kami anda kimira na depaste na Akinagiwan, Cabato Road. Actually, ang mo lang sila ko nel Aki Party, oh. Este. Siya na lang ko sa yan adjust. Then, Yamanda lang kami ang battery man charge. Ay, so far, tapos di dali kuryente na battery. O hala, pwede kita kore.